لسر آستا باکور روجلات سوریه 506 کارگه و فاکتور هاتن آوا کرن پرانیا جورین وی بشی تایبتن و کارگه بچوکن لیج سال 2020 ده پروژه این فاکتورین گران هاتن دامزراندن مینا فاکتورین زیته او چمنتو و حسن لگوری سازیا پیشسازیه گو او نها دو باجارین پیشسازی لقامشلوی و حسکی آماده دکن لجمع پیلان دراسه هنه امددن وانا او جی سر اساسه پیشخستن پیردکن مثلا معملي هسن دو تشيبون يك رقا يك الحسكي انا القامش لو هول الدنيا كيبدن افاكرن او جي ملتن يعني كبلي افي كهربي ما بحث كريك الديركي يك القامش لو تشيبوين ام انا كا ما وك ليكولين اخو داي افاكرن ام باجار الصناعي بدن افاكرن شو باجار هي منطقه هي باجار اوايا تايبت بو كارجه مزنه يعني معملي ايجو دخانه درتخن ايجو هنكي ايكولوجيا باندورا يسر ايكولوجيا هي ام فينا ببن هندري وي باجار الصناعي ریوبریا خسر د دسپیک سالی در راگهاند گو د 2020 ده هجماره که پروژه مزین یک شپیدانا هرمی پیک بینن مینا کشاندن آوا فراتی بو نافچه باشوری حسکه هر وسا پروژه این پیشسازین گوهرینر ین که ریدایی چاندنیه و برهما سوالان دعم جي ام دعم واب بقلك تشتابكن طيبت جي دملي بروجي عادش برجو بروجي خدمتها هري مزن قلت جواكا مدى او بروجي بتشوكن جو هم بروجي مزن يقول صار اصلا قشتي ورن فكرن وملاتي ماجي هم دور دجي قالك فرص عمل جواره يتاحد بيقول دي فكرن او جي جيانا خبر دوام كن دور دا جبرجو منطقه مراسي منطقه قالكي استراتيجيه منطقه زراعيه نرخ زراعتي قالكي جنب بهايا والقوري ولوجي بروجي جو على قدر زراعتي جي ام بهتر ام دعمي بكن وام دراسي وانها حالي حاضر جي ام دكن راستي دستايا ابوريا ريفبريا خسر بهفبار بكامبانيا الحسن يكمين كارجهك زيتا خوارن لسر استا باكور رجلات سوريا ذكر كارينا برهمداينه 300 طن زيت روجانيه جورين زيت توفين دندك كونجي بامبو هر وسالي كيلكاوي رون وصابونجي تي برهمداين گو بسرمیان 6 میلیون دلار هاتیه آواکرن و 300 کارمند تیده کار دکن لگوری اندزیارین کارگه گو وی کارگه به باندور نیینی لسر جنگه ها در دوری به ریوبری کارگه دا زانین گو آوا جی کارگه در بکوه تی پاقش ببه و جبو چاندنیه جی ورب کارانین لفي معملي دا فيرو دبين محطة معالجة اي اوفي كما يكبرجو اوف قالك جامد امي اوفي فرد النوف زريه ملات ازرار بجيني ما محطة كي معالجة كامل اوفاكري جبو بيئة وجبو وي اوفي ام معالجات كن ابي نوف كان رجدا الوي قرزيه حاضر ببي خلقانه وي اوفي لبر زريه خوب تشيني يعني تشتي خوب تشيني چاندن خوب كي زرار ناگيني اي تشتكي دن لانه او اوفا دبي صالح للزراعه ام محطة كي معالجة كامل فيرو تشدكن يعني هما بين وقت فابريقاتيه لگوری پیشزازان گو پروژه انوان پیدوی به پشتیوانیا ریوبریا خسر هیا چه جمله زمینا زاگونان و چه جمله پیشگیریا آبوری و لیل گوری شوپینران روش آرامیا هرمه و گرتنا درین سینور کلمن سرکن الپیش گش پیدانا پیشزازی لباکور و جلاتی سوریه زانا عمر دنگ امریکا نافچه عمودی